uzothenga impesi uzophuza impesi inhloko le isobho lenhloko is the best yabo ichakavela kanjani bese thatha isobho lakhona usuyafaka usufaka impesi uqala uphuza isobho nempesi before udle inyama yabo angithi phela la eNatal ngithani ikhoti ngoba likhuluma namadlozi ngeke ukuthi ungayikhoti phinde lingavuki kahle lingami kahle fanele ukuthi ungayikhoti kodwa libe liyaqina ubuyayishaya lento yabona ke nje ngise-workshop kukanjani ngithi ngise-workshop ngise-Durban stage kodwa nale ndiyabona noma ngathi ngise-workshop noma ikephi nayo nje uyabona ngise-Durban stage e-Durban stage iyodwa vo indawo edayisa inhloko uma ufika la nali isobho uzoyithola inhla isuthi ngiyadlala ngimazi noma uyayikhoti noma akayikhoti angimbuzanga sorry so thina zami kunenhloko uma ufika nani ngithi ngihlale ngitshela guys ukuthi impesu uyiphuza kamnandi kanye nenhloko inhloko vele-ke eyamadoda yikho nje phela ukuthi siyayiphuza-ke nathi namhlanje ufika la uyacela bakudayisela isobho uma ukuthi inhloko uyithengi uzokukhelela isobho bakufakele enkomishini udonsa impesu isipuni esisodwa sempesu uthi ufake kulo bese uyaphuza yabo loo nto le imalini inhloko tala imalini inhloko inhloko i-100 rand mayiphuma nophuzi ngizolifakela nje ibhidanyana niyibone ukuthi ingakanani nophuzi lakhona ngoba nami ngiqeda nokudla yabo loo nto le so-ke uyafika la wonke kodwa ama-products abantu besilisa icela ukugcizelela lokho angeke ngize ngithi uzoyithola abesifazane because idayisa inhloko badila namadoda lana kuzotholakala only Congo Dust, Cleaning Herb, umkhulisa, umvepho amandiya phela guys umkhulisa pipi umqinisa which is the Cleaning Herb, impesu, umlondo, amathibheki only okunye ngeke uzokuthola kwabesifazane ngeke sesikubeke lana so insizwa kuyeza la ufika uyadla uhlala phansi usuqeda nje ukusutha uphuthu kodwa uyazi ukuthi at the end of the day uyahamba uyabuyela usuyovala isizwe asivaleni nayi nenhloko iyabhadla ngalana ilinde wena nje bese nithi asingimele ngala buka nje nekhethesi uzobuka ney'bhadu angikazi ngoba namadoda aklini kanje ney'bhaduko bayajika ngaze abafana bayawasha abafana kukanje kuclean kangakanani kuclean ngisho phansi kuclean nize nje nizohlala phansi nidle inhloko bakithi ningasho-ke bese niyaduka ewe e-Durban stage utholakala ngePhethekwini nathi i-taxi regular eceleni nayi i-taxi regular ngala bese kuba ingala akunankinga sis akekho umuntu ozoba nento ebhekiselayo lo ozothi la eThekwini awazi ukuthi uyapaka nje la emgwaqweni uyathenga uyahamba